Sarni ni mobile hack khlaijago mane abo bahai ke khlaijaka abo kisa saikhan ari gate. Okay. Mia sarik chattao ang kaisa international call man. Gai a call receive khaika. Ga bano Zoom meeting khanya ne sarik 8ta sarik 8ta khanya ne bano sa. Gai nang sabo na mon saka. Gai bo kaisa AGI ni member hinsho. AGI ni full form hingke? Assemblies of God of East India. Ngai ang AGI ni kai ba ba sini organization bla. Ngai ang kisa interest ngai boy kok saka. Obo lama bo obo nok busing gitu ang motorcycle nok khodrok an nok lauta. Ngai ang nok habui ob phone number check khaibani abo ang agi kok sajak ba bai. Ka bo Nigeria ni borok. Ngai ang bono WhatsApp don't disturb me. Ini ang bono WhatsApp message roka. Message role sabjang ke bano taja call khaipika. A call khaipru international call hinsho. Ngai ang receive khalia ang buji ka boborok chayan ngabo ni ghonta 1.5 घंटे परेंगा ना आणि WhatsApp साउंडा तांलिया WhatsApp mane bunia ko soi kata ang klung semalia WhatsApp khulo kaitam sa kun saya klung semalia on sinye ngakai abani pray 2.5 घंटे परेंगा no ani friend ro call cancel khaiga Arunachal Pradesh khorsa friend sao sát ni có mobile block hoặc mà hẹn khá lên sao hạt tăng lên xa ngay nung ni chơi về contact hay cái nào sao đó ngao bagai ang tension cái là nó cái boro ano sao thano FI khai đến này ngang thano inform khai cái bảo beli tabu khlaijak hingke ni number no nang tabu block khaina rok abo hai rok kono wansuk jak de na tamo bu mahai of the block hain nang slai ni chau even number sibani email bo one hang man ne tawang email bo ani password change ke hoy kya nga aboran je phung khaina bin number ka wa bon ni jeno Emmanuel ni chau bin number ke 324902329117 tabung nang tipra hasteni lukurong no tam kok kesana musung actually so mobile logo bo home ministry hoite message mantung gaba hai sinia nugia phatani call phake yase ya to hana hamo abor hackers